siro hambiang ode bataku ramoti pardogoy dongane luko papus maro hati unang ganggu audisi setiap tangaki Ragang dongo lunak dilehono Tuhan dihambil sasudena iana kono hatana badiri membangkus maro hati gabi make habisi dan bilas di selu-selu ada lagi lapuk tangane manusia di dalam narahis mengoli. Iya, ragam dongolu nadilehon Tuhan itu kita saluhutna. Alay ditogu-togu diramuti debat adu buitol mas tahun 2025. Ya mudah-mudahan di tahun 2025 Tuhan juga mengaramuti kita saluhutna diragami aka perjalanan. Dan